L-Awtorità Żvediża għal pensjonijiet imħasba ferm dwar id-dewmien fil-ħlas mid-diretturi tal-Falcon Funds li fosthom hemm l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek. F'kummenti esklusivi ma' One News, il-kap tad-Dipartiment tal-Fondi fih dan l-Awtorità, Rasmus Bjarkelsen, spjega kif il-flus qed jaslu ftit li hi xi ħaġa inaċċettabbli. Since last week, we have received additional 380 million Swedish kronor. So now we have received in total about 1 billion Swedish kronor, but we are still awaiting around 1.5 billion kronor. And since it's been over 4 months since we placed the sell order, we are very concerned about this delay. Kien fl-istess jum li l-Aġenzija Żvediża tal-Pensjonijiet ħadet il-każ quddiem il-Pulizija li tal-Falcon Funds bdew iroddu parti mill-miljuni illi allegatament ħadu mingħand pensjonanti Żvediżi b'mod frodulenti. Każ li ilu għal dawn l-aħħar xhur jiddomina l-aħbarijiet fl-Iżvezja. Bħall-Aġenzija l-Awtorità xejn mi kuntenta bil-fatt li ħlas qed idum għandha dubji serji dwar kemm se jitħallsu l-flus u d-dewmien ikompli jnaqqas il-valur tal-flus għal dawn il-pensjonanti. We are extremely concerned about the investment in Falcon Funds. Il-flus li laħqu l-240 miljun euro kellhom jitħallsu 4 xhur ilu. Dan wara li l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji wkoll talbet li l-Falcon Funds tħallas dak mitlub minnha. Minkejja din il-pressjoni, id-diretturi tal-Falcon Funds baqgħu ma onorawx il-ftehim. We are angry that they have acted as they have done. They haven't the selling of the fund, the investments, the people surrounding the funds, and also that they have 4 months after a sell order still haven't paid us. Qudiem dan kollu, il-każ tal-fond li tiegħu l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek huwa direttur qed ikun investigat kriminalment. Id-dewmien fih ħlas qed iqajjem suspetti ta' miljuni neqsin li jżid suspetti ta' frodi. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Fondi fih dan l-Awtorità Żvediża sostna li l-flus għandhom jirritornaw mill-iktar fis possibbli. We would like to receive it as fast as possible. They should have paid it for several months ago, so they are long overdue.